Us ketri kisnong ukalia ba sambolang dingdo ula kubur bak kisnong ukalia ka jur bah ka jingwan di kiat bean wat hak sengi bulairu kabla kata bahaya kisnong baginong lai nongwan handai hak ini kendiat sengi ulai thu bak kisnong ka simi kisin jam ki batang ban kang persia ai kam beman kamtam ka jing di kiat bean hak bala dondo ki bre ki basya ujo jahar namar baki persia ya ka jing betha kisnong ulang bagi niki boleh bawan ban perlong ketem de kiat be an hasinong gidai banaba sinong sudah bat kimdai kitrai sinong ha kani ke sinong kebron kumba khat pratli gi trai jaka ladon neutri gi wan stur ki bak sinong ka ajing bit bat kapor ban deru kedai bet kat kum kapor blabu ka sokal kata hadu shpe baje men met like no tangi ki yak jaka bam negi restoran ailat bakin play hadu khatway baje men met ba sambol ya thu balabu CCTV ru ha kate kisnong bat kane kala yarap ban yo bat yagi babun gi breu bawan de kiat be an kumju ki kali gi bawan rakyat alo ba kita yit yong ulong ba kisnong kan ajing seneng susu ke batang bawan le kam be an kamtam ki badi kiat bat lada kim sngap on ujol be sekaan Por khat wei steng ketui hadin ka khat wei beje be khat wei steng khat beje hi kinwan mi ki kali ri ki bata tentet gelas bet ki bala aweng ni number plate ki bala bo bet stock bet full ki kya kali komiti kali mana kani ngla ada betan te ngla ada khot ngla syak saman ngla ada fine te menta ya ki ba kita ki beri ki bangala itu ko mo ong pi mene ka bahagi bagi dia karan bah ka level jom snong jom kita bagi no peniat snong jom ki kana mon pai sikit ki ba isni kan pramani Tiga mapi mentah ko urkaliar ko bamanswa ko bamenta ka nang ya kelah ka nang isni te ya ka babahaban penjat lemat ina la andre ya ka bal ada penjat bapin penbahab yang kasimpor bah mod ni hapannya step by step tiga mapi da ka jingwan bat kam senong jama ni urkaliar ni kon ni syam nak penyo swa ya ketiga footpath keempat dep complete menginang up ketika nala bakin pendap anda lah dep ketika nala ketika footpath lawan lang bat ki tiles bagi street light ketika madan urkaliar ke babar suka tahu supaya usit penstam mau usit penjenjar ni bin pelengkam dia dak jing nang jonga kuno ban mediate ling ba joka district administration dak baburam ni madam Isa Wanda lalu bedi deputy commissioner tu kepor yang ayo kuno ban pelengkam itu kemadan urkaliar dak baburam pat ya i madam Rosita Mary Kurba i DC pemerintah ngi ayo ban pembet kuno itu ke gate bagi yo isnano kana waktu kemadan kan long sendong bagi yo ban pelengkam baik tanu mentah ki jingiseng bat ki sports te hadian jonga di jingpli jingsna jungi te ke gate mentah action yang dak yo ya ka CCTV di bentri kam sendong itu pi hakdak bat pen wanra bagi jingkla am dei ka besok te pihak bannya ben pa ben jai pa jai ki te limbah kani ka kubur makwa ban pensai ki pa ba kum ginum kam sendong ngele i kat bala pen bahaya sendong ho ngindei ki babiang dot ki jingtuna ngidon ni kat bingdang dei ki bril ndrei ya ka e ki ba ngiduna ngile pen bahaya ski pasiki risma nakalian jong pikre ni syap nga kwa pensah ini mo ngar nga hadin nga kami itu ke kubur nakalian jong ginong peniat snong jong snong dam senyong nga apuli nga pai ba tu kubur bat ngar nga smo baka ibi kren miki ke bedai hi dong ngar nga smo senei ki buplima baka kam ka ba ki bakala ki snong te syak mi bakala man da ka kerteng jong snong dam senyong ti nakalian ka jongar nga panmap mo kita kinong paniak snong jong snong dap senyong ya si mono kita gi media persons ki panmi yak snong dap senyong na kabenta jong kiru nga panmap la mga kani kinti tin reya bidi pada bat kani snong urkaliar ingin ya keren bid direct ya kapang mar kani snong ba nadu man swa mon bat kam snong nga ki arjar khat sauru ade ga snong ka bla thnam bhai ya kani yo yedi kya atu ko por ki wine shop ki padan te license kanti ngana shu bishar banya apno bangin penya ini kam te hakit ni gilai snem gadi gisnem bajenjar bae ngaru nomor bun sir shakhat be sis thanat dan kipor arbaje mstep lai baje mstep te po nomor song police outpost te house nam arjar khanyo te ban penbet yang ni kam ni nga khod di baro baro khai gi ni kitrai jaka bidan jaka ni ba khamtam ni gitu gi belum involve ka ni ka bud lagi bi yang naktin pareng kita ka yedi kya bi an mo te namar ba ki penmi be yak ta lagi hot issue bagi besar kau pun nak ta kam tingar mas pun stu iki lo pun siya be tak ni klenti kalau ko mamla pun pediang te ya ka ba ka government hi kalau apa license mo habedi bikini ki IMFL of license kita ki wine shop
Tiga general bahano bah penyepli nak kita kan ya kerana bahawa government harikat ke district administration kalau no haju ke por yang kata ka khun ke jompir ngaklan pendua dia haju ke por pada kalau regulate bidak timing nomor da pi buat bi take ya ka excise rule ka hatu ke por bagi apply ka dai bich for wajib step adu kan dai biji demit tidang shen kidang extend nak for wajib step adu for wajib demit jadi alor kita kinong rem gitu bar ka gi try jaka try yeng kibran jaka kibran dukan tiba ilia ini ke kambut lagi bagi orang ketin parek yang tak jingi dikiat biar iki baru kau yang ada pahabit dah proper NOC bikin dia apply hok di wine shop na po excise department di what iki public hearing ki jongkiru ngapa ni free of cost ngam shenire by public hearing du dah tak jingi nanti ba anda kila ayo iki ki wine shop kin try bit take kat kum regulation jongka excise department di mo PE ki try jaka ini po kaler ngada penuh di ki baru kau dah ki MFL of license wine shop taki dukan bagi dia benda bi take dak por shpo biji mister ado shpo biji demit te hak tu osni banga unveil ketika CCTV mo bingila ai ka jing sungu ya sarkar baka Shillong Smart City project junggi bigila ai ni CCTV ru ngala pensai ki bangin ai no kapor hadut khabai biji shpo biji mister grup shpo biji demit jing sha ka debi kini ki MFL of license ini ki wine shop ki bateri kini kam MFL of license wine shop Bad kata ka extra chicken ta bang ai jadi bang amang tigi dukan ki badi marbam tigi dukan restoran tigi BM di giwe pat ki jat jindi te pendai barak kai gini ki try jaka ki try dukan ni ki bud enti ya ta ka an ki khang khadoi baje ndrei hadir ka khadoi baje men demit ki beri ki bondi ni ki beri show ki banang ni na por kaler ki de ki beri ki banang ki we pat ki sno te ban pen saki pi kata nga sa share pi tu ka FIR ki bang ada file di kita kali kita bersara kita bakal compound fine ke but nak bilang ke traffic branch nak bilang ke nomor police outpost bat nak excise branch tu di ngada buat jentip bet sepang jumki ngatip kidi nak kisnong iu kimdei hiru kisnong banang ni na por kaliar di lingba kani ke kubur nomor bangan suya bit direct dak ke komian ti ke jongaru ke sepoi se jingis niu pada paramingi di lingba kani ke kubur ngakwa ban pensngowi ti gibri ki bangan tip kisah kerteng jumki kidi benu kanjena baha bangan nahapan ya syong baha bat ki ramba snong ki jongki namar kalong kum kanuksa kan tada abangin lap ikini ki kena ki lek bakla timur kadi kamram jungi bing tip shoy ki mi pa ki jongki kena bikin yo ban sneng ban kara te kaniru hawan kata kanti ngan hapan ya slok lang hi bat kini kirang ba snong ki ba kini ki di kita ki nong snong ki jongki te long kabala ini sneng ya kara so nak level jong snong ki jongki di lada kabait yang kata galanti kalau abah pelak lada kabait berdete dengan habannya abit kumbang ada bang tu kesin begini bonnet business hadian ka khabui beje kate ki kor CCTV yang te gila download na ilot dengan daya pada kawai galanti timut kimde syu ban ong ba ngade bakal perkhat dem ki we tatai Thôi thì lapan body nang ni nang ni na snong pait majority ki ngadep abit ke iki da ka NOC wine shop bon ki da play we da wine shop Bar ka timing jeng wine shop di kita bagi shpo beje mistap hadu shpo beje demit de fiong banyak kamai kau pun kata kan jadi ka timing kamai kau pun pen kamai kau pun ki katwe kat ar beje mistap tem lasukin ben pedang mar teng mo ngin suya kadang tang da ka ketien ru ki ibeng tingi de la khruet sha pada ka kam ru ki bu shun de ban snap ru kam ilong shu kala ilong likar plat adu bikila penong nong genti se ke surak ru kim buram shu ikinong ya jingeseng kim buram shu iki ambulance ki bayat tibanya bahalang kabha banya bahalang ya bero tinggi hapanya bi ni kam sakmat kan katahi cái cả sinh ra kembagi ong ki parangi ong nak tin parangi it's in the news for all the wrong reasons ya ba manswa te hitu ki license ki arzar kasaw kasan kan riu ngai diru ha kasitio arsien ngadang poi be krai apo tanan ong mansong bani pinbe ikam riu hani snong te de hadina arzar kan nyo de pi ka sedang wan kan jingkla nomor katu meeting ka bunga kholu di bar khoi ki trai jaka nomor nga ong ta kai pi IY beri bikram mo bikram ya scrutinize bah mata jak riura snong sak thot pat ingi ino punya snong mustap sibaje arbaje ka de ka poringa mangan yo thya kadang hapan le hajar te po thanat ya hadin ka arjar khatnyo ne nagatu ka meeting ka bangimi banga kholu di bar ko try jaka mong kanu ka business ka bapikwa pande as long as bakalong legal ya ka bakasya ka sarkar kino singan ibet da ka jintmu bangin pendunano ikinong songwai daga jingtmu bengin aikam hino daladi takas employment generation program daladi buat kebakongsan kalong ba pindapet ba kani kaliar menta
kala ta ka business hub ka babar khoi ki business ki bingi training na register ba government tiba ling ba kini ki business menta ngi sip hajna shak sarkar jilla khanang ba ka sarkar jilla kan pahu ka yarong jongka pelayarong jongka khanang ba kini open bet penbiang pat ikinong tri sarkar ke tahi nei nganjer ki dekerteng na ani kong sethi ti kong adalen ling do ling khoi ki snong po ling khoi i hakerteng ji kunjung i ti riba koridor ti kita ki malngyang ban so yong ru ngala ai ti kita ki jat thaba na so yong ru ngala ai ti kidan kini ka beling beblu jong i ba HDR ling do mah lam tai la pe kunjung i itu ru ngala ai ti da di ru ngapli i kong obitariang ru ngala ai temut adan chiki nyutli ke ti kini berkhoi ki kita ki try jaka ki bami khmat bapa ni kani NC wine shop te ye baki kwa ni alut bi hi da kata hi ka phang ba ki haban stick yak timing shpo bujim step shpo buji demit bahdin ki shpo buji demit ki ban khang no ikta ki jaka trikam ujung ki bar haju kapor kalong bangi generate revenue ta ka state ta hi Sangat kalian ni mana kani ngak dat ai ka jipun sai ha kapor ba i kawan ka tho kami ka kapor po long times tapi kan ma ban pai yang tu ngala pen ilut ki sanad bingiyo ka certification bingiyo na po desi council pat ba kani kisno long full fledged kan da domding ta ki development sim yo na ka government te ha tu ka press briefing jong ane nga ada pen sai ba purpose sanad ni mamali na yo te ka certification ya kani kisno ki ada thok clearly ba nakaliang desi council ba certified that urkari locality is under the jurisdiction of the Khasi Hills Autonomous Council and it is under the purview of the 6th schedule dengan ya elor certification jong desi council menteri kamu ni kan Kani ka hima mali. kahak 5 million ada bio kasanat sana 5 million tingi yo kasanat na 5 million kapor dan long paim na tumanik siem pang kwad baru blay hadin nang tu iwan si paim Ricky Nelson siem tementai wan si paim ainam manik siem tikini hadin bayo kasanat ki register di council tikam tai laya na council root Buat usam dari belum sayong buat menasong ni. Keslong ba apa dengan jong senyong bat kanong mansong si pikwa bantip ya history jong kani keslong manswa mo baru khay kitip bala ajar kerteng yang ni dah tak biari kon ni baru khay ngitip ya ta am tidak kajingwan jong nga originally ngamdai nang ni ya panstu yang ala hal he apa mulai nang dum te hakipor samla jong aru di nong kikam sing samla besit rahma jong sing samla mulai nang dum te kani kejaka bang apa yang niru bun ki satu bakla kani ka jaka jung ilok jung dengan supaya sung kha di kado te kajingwan jung kani kasuan ka sudibit tang mangan penbahay tu ka balas ni musuate te ngai tu ipi lang ban penbahay bisin penbahay nginum la tingam ya jai penjai ben peben kan